باران باران من نمیبارم دیلیان دیلیان که بهار. سلام علیکم. سلام علیکم. معظمیم سلمان تاجیک. السلام علیکم برادرای جانی. سازن خوبن هم مکسه سلامتون خوبن اکا اپا ای همتون خواهش میتونم یک تایی لایک بزنیم برادرای عزیز. یک تایی لایک بزنیم برادرای عزیز. همین افیری ما در توپ غلطه اینا ما در مسکواییم. کم کمک بر زدیسته توی لایک بجیخیم براتو. شکرانه الله هم اساس خوب. شما چخیرین برادرای عزیز؟ توی لایک بجیخیم بچه چه بچه چه کل لایک بجیخین. 3 دونه لایک شده برادرای عزیز. بچه چه خیلی ویدیو با شما مخوله که شما گراب زنین ما هم خیلی ویدیو کنیم شما دا پردیم. دوستانیم بچه چکی امی کانالا یعنی کانال Yapay Osman 3 تا жалоб زدیم 4 تا راستی 4 تا жалобش زدم. کانالی پیشرفت تیوی یعنی کانالی بهرالدین صبور برای اون ویدیویی که پرداختیم برای همون 4 تا жалобش زد. این برادرای عزیز چه بگم مثال خیلی همون ویدیویی که ما پرداختیم مثال یارون کار نمیکرد اما این خداوند چند قرص خیبته همون دلت میمونه. مثال جاب میگم که примерно همی مثال کینو تا پرداختی اما کینو چند پراسموتر گیره چند خلق توجید تماشاش کنه همو قمیره باو در ویدیوش میگه که در کینوش که شما خیلی میتونین پراسموتر ویدیوی ما کم میشوه. نه برادر عزیز یکم چی کم نمیشوه پروستا چی در کار بود همی жалоб زدن تو ایروی بخیلی ایروی چه من نمیدونم کو دیگر کانالو را کنین همی کانالوی وای اونا شهرامی عبدالحلیم مرده بروارد لیریک تیجی کانالوش همه خیلی کرد
یا на каналҳои Омина Тиҷи, дигар каналҳоро то мехелтинин. Просто як пешравии тоҷика намефурад, як тоҷики хубон пеш брава бо. Намедонам ай ва рӯи чӣ буд дилнияташ. Ҳамин се канале ки ҳамин ҳастаи ман хеле видео мепардом, ҳарсаи ҳамин каналҳоро жалоб зада ки хайр ман ҳичи гуфтаниам нестам. Худованд худаш бо рӯзша монда. бародарои азиз, на барфи моро уже қарор кард. таре гап занем бачаё ча чӣ мақсад дорен, чӣ гап дорен, гап занем ту як гӯш кунем, шуморо саволотро ҷавоб бидем. ягон бародаре ки гитара мезанад, чӣ ҳунаре ки ай дасташ дорад, метавонад дар ҳамин комментария ҳамин видео бинависад ки ай дасти ман хеле ҳунар меояд. ма метавонам дастгирӣ кунем, дар ҳамин канал дастгириш кунем, мисол видеош дар то биғалтанд, баъд бахча канал мешкоя, бо круглачаи каналша дар ҳамин каналомон мемонем. Мисол пешравиша ҳама мехоҳанд ки як бародари тоҷик пешравӣ дошта бошад. хеле ки мо бахил нестем ба ягон кас, дигароро ҳам бояд бахил набошанд ба тоҷики худаш. ана бародарои азиз гуфтаниам ҳамин лайкакуртона биҷиқен, ятай лайк биҷиқен бародарои азиз. ҳамин эфири мо тоб дар бағалта. мо дар Москва Люблино даем. бародарои азиз, нашод ягон шурка, ягон чи мисол дар корайтон мисол чӣ хел мисол бифаҳме нарха навоша менависен. видео метавонем мепартоем, иншоллоҳ ки видео метавонем мепартоем дар ҳар як шумо. нам хеле бародарои азиз, шумо вақт ҳамин лайка биҷиқен. баъд ҳаматон хоҳиш мекунам акво ҳамин канали Бузкаши ТВ да бидроем, подписатсия кунен, як дастгирӣ кунен 1000 шава. ҳаматон хоҳиш мекунем як дастгирӣ кунен 1000 шава. иншоаллоҳ ҷа видеои зур метавонам мепартом. либосоро чӣ бачагона, чӣ духтарона, кадоми чӣ хеле маъқула, ҳамуда ҳам хеле видео кадом мепартоем. нашод телефон, фотоаппарат, чизе ки маъқулаетон менависен дар комментариҳо, видео кадом мепартоем.
او بچه چه نرخ نوای تلفن رو بخواین فهمیدنی نرخ نوای تلفن ای کامپیوتر ای لیبوسا باشه لیبوسا نه برادر عزیز این کانال یا اپ همونه پروستا میخواه که ما پیش را بشتنیم کانال پیش بروا خیلی بگیم قطعش همکاری داریم این خیلی اکا یکم سوال باشه بنویسین جواب بدین سوالاتم ده کیف عدوشی کیف فقط زیبا عدوشی yedim padelan بچه چند لایک بجقین چقدر که میبینین این مسکوه هواش خوبه وزیره ده نصیب باشه یک دو سه روز بعد قریبی بازار میریم بازار لوبلینا بعد انشاءالله قدم ده محخوله که ما ویدیو کنیم لباسه را در کامنتر همین ویدیو بنویسین که ها اکا یا ها اپا فرق نداره برای کانال главный админش اما اپشکای مثال شما دا اگرچه خیلی ویدیو مخول باشه مثال لباس ها کدام لباس مخوله نشد همون لباس را بزنید کامera کلده شما دا میپرتیم برای همی اکا یک لایک بجو برادرای عزیز یک لایکی را بجقین نخواهم این لایک قیم باشه با هم چلی تو بجقش دل شید تماشا کردن بودیم همتون خواهش میکنیم برادرای عزیز کانالی بسکرچی تیوی دا بدرویم پادپیسات سکنین یک دستگیری برادران نکنین همون کانال هزار بخیزه افیر شوی شوه خیلی لباس با شما مخوله یعنی کراسوفتی توفلی خیلی که مخوله همون خیلی سرعت گرفته با شما روان میکنین نشد جینز سپارتیفکا کودکا چیزای تابستانه بهاری خیلی به شما مخوله هم خیلی میکنیم ویدیو میپرتیم و خود شما یک دستگیری برادرانه